Көп рахмет. Thank you to community health workers. Grazie a tutto il personale medico. 衷心感谢医护工作者们。 Велика подяка і низький уклін усім медпрацівникам. 이번 코로나19로 인해서 너무도 애쓰고 계시는 전 세계 모든 의료진 여러분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다. Dankjewel, we denken aan jullie. Jullie zijn in ons hart. Merci aux soignants! Медицина саласындағы абзал жандарға алғысымыз шексіз. Жақсылықта жүздесейік.